Nginibingelele-ke babukeli kume phambi kwenu ubhubesi wakadla kwamandla umphazeni mawandla inkosi usiwela niyazi-ke nani ukuthi inkosi ayiqedwa ngihamba phansi kohlelo Mahlafuna show namhlanje-ke sibhalelwe usisi uthi unenkinga nomunye usisi obekade esebenza naye kodwa anginawo amaningi ngoba nangusisi ukhona uyena ozochaza udaba sisi njani Yaphila futhi ungani? Ngiyaphila ngicela ukuchazela ababukeli ukuthi iyiphi inkinga yakho sisi Sambonana babukeli igama lami nginolwazi. Ngibhalele le show ukuthi ngicela ingisize ngosisi wabeleka imali yami. Manje usisi sewanibakela ukubalekela akasekho lapha ahlala khona andisamtholi indawo. So bengicela usizo le show ukuthi inifunisa usisi anikeze imali yami. bekukweleta imali sisi Bengikweleta 1000 rand. washintsha nendawo la ade ehlala khona Wayishintsha akasekho ukuthi wamuka kudala. so utshela khona okutshelile ukuthi usehlala kwenye indawo But alright ngobe seshilo kusisi-ke bafethu ake sivele sitheleke khona simsize usisi khona la sisi una. Mina nolwazi. Qosisi Cela uvule sisi Ninjani sisi Kanjani? Siyaphila nathi sisi ngicela ukuthi uzivumele singene phakathi ukuze sikwazi ukuxoxisana nawe sisi Hayi ngeke. usisi uyamaza ngicodela hawu sisi uyena lo noma mhlawumbe sinonke eminyangweni orong Nguye lo. sisi asinalanga lonke bandla ngicela ukuthi uzivumele ukuze sikwazi ukukhuluma nawe nodaba la sisi kulunge nathi sikushiye ngephisi endlini yakho ngichaze futhi ukuthi ngubani ukuze ube nenhloni noma ngichaze khona la eminyango simile kanje Usiselo thungazela ke bukala. hayibo sisi lokho singaxoxa ngaphakathi ngoba usisi ngithi uyamaza ayikuthi awumazi usisi uyamaza usisi naye futhi niyazana bafuna ngene phakathi mhlawumbe usibekela mhlawumbe indawo mhlawumbe ukuhlala phansi Haya ngingani? sisi cela uzohlala ngapha esihlalweni bafuna ukume lapho ninjani sisi Kanjani? ngiyaphila ngicela uqala ngiyibeke mina kuqala sisi kwena igama ngubhubesi ngisebenza ngaphansi kohlelo Mahlafuna show sibhalelwe usisi la uthi unenkinga nawe Yebo. anginawo kamaningi usisi ozochaza ngoba vele sizize sakuthola la uhlala khona sisi unjani Yaphila kodwa. ngiyaphila ngicela uchaze isitori sakho ukuthi usisi yini onenkinga naye Nolwazi ngizengizela ngicela imali yami 1000 umaboleke emsebenzini. Ngizathi chaza sebenza ushwami. Unganikeza imali yami. Ngithanda ukuzama ifoni nofumaneki. Senze ndizalanje ndabhalela nabo obhuti ngoba sakuthola indawo. ubusebenza naye usisi Bengisebenza naye eShwama. Ndambona sengasambona emsebenzini. Ndiyamzama ifoni athola kahle. emva kokuthi umboleke imali Enganimboleke imali. asabona ebevele ehlala la Bahlalela ngihamba ufike nini. Nje manje ngibhaleleni uba angisamhlala khona ngasahlali khona nje. bese ubususulo kumfuna wazogcina uyazi ukuthi Dala ngiqalele umfundi ngimfumani. sisi uyayazi imali kasisi Haya ngiyazi manje sisi. kanjani sisi ngoba uyachaza phela isitori ukuthi uke wasebenza nayo sisi Ngangasebenza la kodwa imali ngiyazi. pho indaba masingena eminyango uqale uthi kanjena awumazi usisi Okokuqala nje ningilethela amakhamera. Yena nto oqala njengoba kulizwe lonke. yes sisi ingoba udinga okungokwakho kokuwena nawe bekumele ube neqiniso uma sisafika la eminyango ukuthi ayicha no usisi ngiyamazi ngingasebenza naye manje ngendlela esinokhe ngayo uqale wathi usisi awumazi imali leyo sisi omkoleta wona uyayazi Haya ngiyazi. akwazi nje uzuboleka imali kusisi Hayi angikazi. Boleka imali. Umkhubo umuntu omnyama lo bhuti. Yamncede lo muntu egwela umntwana. Yakhumbula umntwana. Intakho lo mncinci. Yakhumbula waboleka 1000 umuntu yaningenalo ngo 1000 ndali izamba ndalifumana lahlangana izimali nemali tenda kuye yami hlasa laphuma masanda ukunika la wathi ngisendele emakhaya ngoba umuntu omsemakhaya ndayisenda imali kodwa iproof wayibona khona screenshot ndakusendela engoyephi lo ngayazi mali haya ngiyazi indlela yokubonga shuthi indlela yokubonga into yanini leyo sisi yes mana sisi yehlisa umoya leyo sisi uzo understand akakwazi ukuniphika bhuti akakwazi ukuniphika akakwazi ukuniphika ngisho ukuthi wena usisakaza azakusendele nje imali wena wazani namali angazi kwamali
imabhuti uma nawe bhuti ngima nawe mana sisho sokusiza kanjani mawuzovukela nawo umoya because manje besukuma sesuyapha mase bhuti angandazi ukuthini mana vele usho shona ndiyamsukela shona ndiyamsukela imali ngiyazi mina indlela ukubonga le indlela ukubonga le ayingeke mawuthi imali awuyazi uqonda ukuthini mana sis mana uqonda ukuthini mawuthi imali kasisi awuyazi mana uyishintsheleni indawo ke if awazani bengathatha ngihlala bengihlala khona ngathola inamba yona inamba phela ngaba nje ama-parents kuyinayithatha ifoni man sesiyabona manje uyalibuza oliva ningadila kwami chaza itori ehlo cha sisazile ukuzona manje phela uzengokula phela ukuthi sisuphika yonke into siqale zathi singena la emnyango wathi awumazi usisi angimazi phela uqeda kuthini uqeda ukuthi ubusebenza manje phela uzola ngithi funa imali yami sisi musukulwa uthi uyachaza ukuthi musukulwa uzokhuluma nawe sisi imali yona angiyazi angiqamba mina mana awuyazi kanjani imali sisebeni bakho ayazi kanjani imali hayi imali ome nawe bhuti mana musukuvukela umoya 1000 imali enkulu kabi sisi imali ngikwenza ngayo lo mali mana kodwa ngayo lo mali le imali ayithi bayachaza mana sisi cela uhlale phansi ukuze sikwazi ukukhuluma kanjena kube nawe ufuna ukukhuluma futhi nomuntu sisi nawe ngicela ube nefela imali leni umuntu akufakela yona awubona amapeanuts imali engayazi samhlabeni la sisi kanjani uyachaza ukuthi wafakela imali yini uqala uphika emasangena nemnyango uthi awumazi jikijiki usuyamazi ubusebenza naye jikijiki futhi awusayazi futhi imali akufakela yona futhi wamboleka 1000 ngithi thuni ndimasanga nayo bhuti ndiyasangana nangekhanda manje namnikeza imali usenga waste isikhathi esingaka asibhalele size sisuke la sisuka khona size la sizomsiza sisimsiza into engekho sikufunde la uhlala khona wabalekelana uzozwa noma mana sis man wabalekela nadi uhlala khona ngashintsha umqasho ushintshela umqasho bengingasekho right la bahlala khona azala awusamtsheli ngani ke ukuthi yazi umqasho thana kunini imali yami yenini lamabhotisi wami ngiyawagodusa-ke uhlanganaphi athi nemali ayigodusa uthenga amabhoto 310 rand kodwa kubeni imali phela yomuntu ngiyagodusa ngiyathumela phela izinto ekhaya manje mengihlela eThekwini kanjani sisungamkhokheleli umuntu imali yakhe kuthi wami phela ekhaya thina sizamayo ukuthi sikwazi ukuthenga emakhaya nawe uzosizakala kanjani if ungalikhuluma iqiniso lapha because thina sifuna ukwazi iqiniso sazi ukuthi imali kasisi uyibuyisa nini ileyo nto kuphela sifuna ukuyazi thina azizile futhi ukuzolwa nawe ukuthi usegazini ubusegazini uphefumula ngayo azizile sisi uyabona kwamanje sisi nguwena ngabe mina sengishilo iqiniso sisi ngabe sengilishilo iqiniso ukuthi imali kasisi ngiyayazi ngizoyikhokha kanje ukuze naye understand umuntu njengawubona umuntu if nawe ubule situation yakho ubuzokwenza njani ukoleka imali engaka sisi anizafuna edura ngeke ayikhokhe mase sasuka because thina sisi phela mase samabhodo uthatha namateko ngiyazikhokhela nje because sisi thina sisebenza ngesikhathi thina manje mawuzolokhu udrive ibhasi ushona le ibhasi ibhaliwe ukuthi inkandla nquthu kodwa wena ufuna ukuthatha eyaseThekwini kodwa ufuna ukuye nquthu uyabona lonto ukuthi ayenzi sense so ngicela uhlale kwipoint usho ukuthi imali uyayazi because mase sesikuhlafuna sisi ngeke uzuthanda ukula kukusiza ngalutho mana amabhodo ngizowagodusa uzongisiza yazi amatengo sisi ngicela uzwelele ngizolikhipha njengamanje lokugcina mase sesikuhlafuna ngeke uzuthanda sisi shona imali yosisi ukuthi uyayazi uzoyikhokha nini finish enhlalo bese ngisebenza ngayikhokha kodwa manje angase masu sisebenza uhlale phansi hayi wasebenza nini mana sizoyilungisa kanjani inkinga nawe mawuzophinda uvukela umoya futhi bese ngisebenza uzozama ukuyikhokha imali manje njengamanje awusebenzi sisi mana sisi njengamanje ungaphela awusebenzi unyaka lini imali kulo nakhuzwa ngalo uphila ngani ungasebenzi sisi ngiyaphila kungasebenzi kanjani sisi urenta kanjani uyadayisa uyadayisa angidayisi urenta ngani angidayisi uyabona akhokha imali yami akhokha imali yami lo akhokha imali yami lo iyadla imali engani udla ini imali engani zakho awuyishare ngani kuyinikeke nosisi ke ngoba phela uyazi ukuthi ukoleta manje sisi ngicela kuhlale phansi singalokhu simile kanje if ukoleta umuntu sisi uyalenza iqhinga lokuthi umkhokhele because imali yomuntu futhi ke ngikwazi ukukhokha le mali usiyeme ngithi ngizomkhokhela mase ngisebenza uthi yakwazi mana sisi uzosebenza nini imali yomuntu lef nami if ngikule situation yasisi ngabe nami ngidiniwe ngiyafa ngoba 1000 imali enkulu ukufesa mase samateko ke ngeke kushuthi ngeke ngikwazi ukufesa ngizozama ukugqoka phela kanjani naye imali ube khona into ayibambayo ngakuwena ukuze imali yakhe ibuye ibe ngakuyena ukuthi mina nasekhaya kufuneka ngifakile nala eThekwini kufuneka yena umcabangi yena ukuthi uyamkweleta hayi yena ngimcabanga ukuthi
Uzomkhokhela bese ngisebenza. Sesikanti kunjani Kunini imali yamoto? Kunini wayithatha? uthenga ukwazi ukuthenga amabhodo o 310 rand. Phela nasekhaya kufuneke ngibe. Sho yini phambili lamabhodo? Yena usisi yena uyicabanga imali yakho. Bona uthi wathatha imali yesilimo washintsha umqasho uhamba uzohlala la nje manje. Uzangithoni ngithole kanjani la ngikhona? Ngoba ufuna imali yakhe bengangihlale nami ngakucingi ufuna imali yami. Mina ke vele ngiyayithandela ke imali ke. Bengeke nami ngihlale ngakucingi manje ufuna imali yami. Akekho futhi umuntu ongayithanda imali emhlabeni. Besides ukuyithanda sonke siyayidinga imali. Njobe sibhalelile udinga imali yakho. Ngolo nginabezele bese ngisebenza ngizomkhokha. Okay simana sisi siyakuzwa ke lokho angithi uzomkhokhela masusu usebenza naye kukhona ozokubamba ke la endlini ukuthathe nawe masusulethe. Injani ke mayihamba kanjalo? Manje mehamba phela ngimisela ukuthi ngizogodwisa phela lokho. Naye ke bengisela ukuthi na uzoyisebenzisa imali yomali leyo. Naye ingane zakhe sisune ingane nawe. Ingane nami. Nazo idinga ukudla. Idinga ukugqoka futhi. Mayibuyele esikoleni ibuyele ngoba ivaliwe nje ikhona kumele ibuyele nazo ingane zine uniform rights. Ziphelele uniform ingane. Besides uniform wonke umuntu unezidingo. Sisicela ube ngibekazele ebandle ngizoyikhokha. Akhona uzoyibekezela, akhona. Bese ngisebenza. Naye yabo nje bezombekezelela. Okay uzobekezela usisi fine. Nawe wathi abekezela ebebambe something la endlini ezokwenza ukuthi nawe uququlu thiwa ngesiZulu ube naleyo nto ukuthi kumele uluntuze. Ukuzeleke yasisi ukuze nawe uzogqugquzeleka ukuthi ukhokhele usisi. Manje buta amabhodo azohamba nenganje bese kuvula izikole ngithi njani? No sis awukwazi ukusho kanjalo uzoyibamba lezi zinto kodwa nawe uzoba nale yanto ukuthi kumele ngikhokhele umuntu ukuze kubuye into zami. Ucabangela noma ungicabangeli because nawe uzobamba izinto ezokhosta 1000 lela choice so akuboleka lona. Shude but ingane sengithembisele phela ukuthi uzongiphetha amabhodo. amabhodo sihamba nawo Sinandaba thina nalokho ngoba nawe ungazange ube nendawo ushintshele umqasho. Asiwaceli sizowathatha. Yabona mina sisi nguwena bengizokhuluma naye kahle usisi. Mase ngibona ukuthi okay emsebenzini ngiyayeka. Sisi ngicela ungibekezelele isikhathi esingaka ngizokukhokhela imali yakho. Hayi ukuthi uvele nje uyawuzama umsebenzi ngoba ubona semgwaqweni. Uyawuzama ngoba ubona semgwaqweni. Uzoshintsha nanomqasho sisi. Uma noba la ungathi wantshontsha uhlezi ivayele uzoyakhaza ukuthi sisi wamsiza ngithi ukuthi ayo lonto izingane yakhe. Amsingana sibhedlela ugula. Ngiyacabanga sisi. Indlela yokubonga le. Ngiyacabanga. Lokuzama yondlela yokubonga. Usuyabaleka nje. Efana nobeze emsebenzini kanti ukhokha imali yami cinga ke lokuyekayo. Ngaba wawuyekela. Bana akuyekeleni emsebenzini sisi after ukuthi akuboleka imali. Hayi bese kubhede lapha emsebenzini. Sisi bese kubhede emsebenzini? Akokubhede lo content yenza no boss lo nje kwabhede kwambhedela. Yabona le mkhuba yenu okufena ithenga umsebenzi ngemizimba yenu akubhedele. Ufuna imali yami ngazele wethu naloko sifuna imali kaSisi ukuze sikwazi ukuthi sikushiye ngephisi endlini yakho ngoba ngishilo sakhe lo sokushiya ngephisi endlini yakho azizile futhi ukuzolo. Asibona thina nje abantu abalwayo silwa thina nawe masususibona ukuthi uzivezela ikhanda lakho nathi sikuvezela wethu amakhanda. Ufuna imali yami kuphela into esize ngayo sicela izinto za ende futhi sisebenza ngesikhathi sisi. Ngizocela ukuthi angibekezelele nkosami. akhona izobekezelwa Ebekezeleke from nini akhona sisi izobekezelwa ukuze kugcine Lapha kumele kuphele inyanga. makuphela inyanga utshintsha indawo uhlala mana sisi njobe ethi makuphela inyanga okusho ukuthi khona nawo uzokubamba uthi mase kuphela inyanga mayiselethe imali yakho unikeze uthathe imali indaba ethi maphela inyanga i-right mayikanjalo uhlala inyanga i-right angithi mayikanjalo sisi Right. okay sisi ungasiphazamisi ngoba sizothatha izinto siyakucela ungasiphazamisi mfethu awukade sisi sisi uzokuthatha ngiyanyanyisa yawathatha ngithi ngiyawathatha Hawu ngithi ngicela ungibekezelele ubhamaza lamabhodo wakho yanyanyisa Ngithi phela xa ngibekezelele. thatha labiza nanga lanegama Phela ile ngiphetha ngawe nje phela lana ukuthi nami ngifike ngimuhle la ngiphetha khona. hayi asihamba kwami kanjalo uthi nedla imali yami thatha ibo uyazithanda izinto enjalo nje ngemali yakho sisi ngemali yakho imali yabantu yazazi ngamhle kahle ngamhle kakhulu ngemali yakho hayi ngemali yami hayibo asingaphela ngantoni eThekwini hayibo uphaqa bami futhi nje hayibo onasi nesifamba lapha sibisikhwama sisifamba ukukhombisa ukuthi ayenziwa lento kumuntu oyenzayo ungathatha sisibizayo simhlophe kusikhuma simhlophe lapha sibizayo thatha sona lese nje ibe seshibhile lezi into 40 rand khona nawe susuzokwazi useke nangibe muhle hayibo buka ngizosonka nje ngase sisikhwama lezi thina ke masithatha siyathatha wesiswami kuzogqugquzeleka ukuthi kumele ubuyise into yomuntu ukuze naku buyisele into zakhe phinde utshela kwenza ulungele utshela kwenza ulungelwe sinandaba ke sesizocabanga kanjani sambeni sisi bafuphuma sambeni